no tolo mixro mgaralo ne fema ubulu swin'wana wo vula ntsena ku mina na wena se hi hlanganile namuntlha ku ri ravumbirhi siku ra vukhumen'we ra n'hweti leya nyenyenyani lembe ra magidi makumembirhi ntlhanu mina ni khalanga pet mathevula yin'wana risumati wa jimo xitlangu wa xingiritano wa jeje na makunelo wa ndandadzi siku ra nkoka swinene namuntlha eka matimu ya tipolitiki ta Afrika-Dzonga a ku ri siku leri fanaka hi lembe ra gidi madzana nkaye makume nkaye loko president Nelson Rolihlahla Mandela a huma a khotsweni hi siku ra kolo loko a vulavula na vaaki microphone loyi a vulavula hi wo a khomeriwe hi Matamela Cyril Ramaphosa u te and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. sweswo mingisero mganalone FM a ku ri mbulavulo wa president Nelson Mandela hi siku leri fanaka a wu ri kwihi hi lembe ra gidi madzana nkaye makume nkaye swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku twa wehe eka swona na ku ri ku Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu timhaka ti tele mingisero wa mganalone FM hoyi leyi ti komba ku yi kha yi va koho le ka MKP xana swi nga va swi kha swi vula yini leswi ke swin'wana swa leswi hi nga ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona nhlekani lowu u nga kayeli i nga hoxa xandla yin'wana ya tindlela leti landzelaka 0860002543 kumbe kandziyisa rito ndhaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plan B hi nkarhi wa apartheid a ku ri na swikeleri leswi a swi ta swi langutisa leswi mi swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswo a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swi pasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero mganalone FM nangonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka mganalone FM se namuntlha hi ta va ka hi bula hi languta va Action SA na vo ve rakho holobye wa timhaka ta mavuthu na valwela ntshunxeko hayi a va tshiki ntirho a va lwele tshika ntirho kumbe holobye wa timhaka ta mavuthu na masocha ya khale lava va nga koho kwala va ya mahlweni na vutomi bya vona a va tshiki ntirho hi mhaka ya ku matirhelo ya vona ya hetelela ya nga enetisi va Action SA va lavo se ta va ka hi bula na vona ku va ri yini ku yisa amahlweni ka 0860002543 ka nongonoko Afrika wa vulavula ka nhlekani lowu se ta va ka hi bula na vona hi twa ku va ri yini a hi lave na va MKP a va le ku kumekeni helo se hi to titwela n'we swirho swa koho n'we mi yingiselaka mi ta hi byela ku matitwelo ya n'we hi wahi loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti nga le ku endlekeni hi mhaka ya le hi ku wa mjani a ni ku na Duduzile ku na Duduzane se Duduzane leswi se va nga vula swona ni yima hi swona sweswi se va nga yisiwa kwini ka ntshamo wo tshinya va nge va fanele va kombela ku rivaleriwa hayi katika kambe mhaka leyi lava ku twa n'wena eka yona ka 0860002543 se timhaka teto timbirhi timhaka ta holobye ku wa timhaka ta mavuthu ku na va tshiki na timhaka leti ta MKP a hi buleni hi tona laya ka hafu ku bile awara ya 12 sweswiwani ku fika awara ya hafu ku bile awara ya 12 mi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona teti mi twa konge ti tanihi xitichi hi fanele hi ti tiva tanihi rixaka hi fanele hi ti tiva hi ndlela yeleyo hi leswi ni lavaka ku hi vulavula hi swona hi ndlela yeleyo hi mhaka ya ku loko mi sungula ku tisa timhaka letiya ta va MKP haleni mi va mi kha mi onha matshamelo ya swilo se
hi hafu ku bela awara ya 12 hi la se mi nga vulavula ku hi timhaka ta holobye Angie Motshekga hi ku ringanyeta ka man'wana mavandla ku a swi ta swi ri kahle ku va tshika ntirho tanihi holobye leswi ni nga swi tsundzukeki swi tshama swi endleka laha Afrika-Dzonga kambe hi leswi mavandla ma vulaka sweswo tlhandla kambirhi na timhaka leti nga le ku endlekeni ka MKP se hi ta bula hi tona hi hafu ku bela awara ya 12 sweswiwani mi nga hi byela kumbe timhaka leti mi nga tsakelaka ku va hi bula ha toho nhlekani lowu hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ha ri la na vona va mindyangu leyi va nga lahlekeriwa hi maxaka na vanghana leyi a Mpumalanga na kwala Limpopo le kunguhateni ku bula na MEC Violet Mathe ta bula na vona hi le ku ringeteni ku vona ku hi nga bula na vorini kota ku twa ku tanihi xifundza va ri swi ta endlisa ku yini ma vo mhaka kona kasi tin'wana timhaka leti hi nga ti twa namuntlha i timhaka ta ku kumbe tolo timhaka leti ti nga vulavuriwa ta leswaku la Peter Mokaba ku ta ku ri na ntlangu exikarhi ka Bafana na Lesotho swi vulavuriwile sweswo swi twile kambe leswi ni nga twa so i ku mera wa masipala wa Polokwane vete loko ka ha ku onhaka rivala leriya vete ri ta va ri lunghile hi February tolo loko va ri na vateki va mahungu vete ri ta va ri lunghile hi ti 1 ta March kumbexana ni va twangi kahle loko ri ku ni va twe kahle a ni swi tivi kokwalaho ka yini vateki va mahungu lava va ri na vola va tsandzeka ku wa vutisa ku leswi a mi te ti 1 ta a mi te hi February ke kasi February a mi vula rini ma vo mhaka ko swi ntsanana ku jasi ni vula ku ndla swin'wana switediyamu swo ceriwa swi tlhe swi ni kandza ka n'hweti se ku tlhe ku tlangiwa hi lexiya xa Loftus va xi lunghisile byasi ka ha ta tika ke liya ya nkulukumba Donald Trump na yo a yi la ku hela se hi ta twa n'wehe a hi tekeni mingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani loyi i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Butheta Mpfukile hi pfukile minjhani hi pfukile a khensa me ni nghena hi xivilelo mani laha hi tshamaka kona hi le ka masipala wa Bushbuckridge endhawini leyi vitaniwaka Kilday gezi ri hi fambela every morning 5 o'clock tlhe ri famba hi 7 se loko hi pfuna hi vutisa va ka Eskom va ri load reduction ende swi tlhe swi hi tlherisela ndzhaku ka ti load shedding ku i nga ku mhaka load shedding a yi helanga se hi le ku tikeriweni swinene mhaka ya gezi nkarhi wun'wani lava ku hlaya u lava ku endla swa xikolo mara a ku na timhaka ta ku tala yi ta hi nkarhi walowo a ni kombela ku pfuniwa swinene wa leswi nga ta mi pfuna swona mi pfuniwe kwala a mi hakeli gezi a ku mi pfuniwe a mi hakeli gezi loko mi nga hakela gezi n'we mi vulavulaka ka xiyanimoya maxaka n'we a va hakeli va lava mi tshamaka na vona kwala na va hakeli gezi swi olovise sweswo swa ka Eskom loko va mi tirhisela load reduction masitava va mi dyondzisa yini va mi dyondzisa ku tanihi vaaki hlanganani mi vulavula mi ku leswi swa hi onhela hina tanihi miganga hi yo mhaka ku ri na minhlangano ya miganga ti-structures ta miganga leti ti hlanganaka loko ri ku mi ya xibijwini loko mi ya xibijwini swi vulaka mi fanele mi vulavula hi sweswo va swi endlini na le ka Sekgopo kwala Limpopo la ivi va vitana va ka Eskom va ta va nghena hi muti ka ku susiwa ku lomu va nga bridge ka ku ndliwa yini sweswi se va layita mara loko mi nga se endla sweswo haku ha leswi hi nga ta mi pfuna swona buta mina ta ringeta ku endla sweswo Butheta mara mhaka ya gezi mi tshame na makhamba kwala mi nga ku va byelini va hakela gezi hayi ta ringeta ku ya switshwe mi te hi le kwihi kwalani hi le Kilday Kilday na ku vona kwala hayi a va hakeli gezi but vanhu loko mi vona va mi tisela load reduction a va byi vo mi komba ku n'wa mi hi vuyerisi nchumu hambi mo ka mi nga ri kumi gezi yo kambe mi swi ri inkombo ta cancer swinene 0860002543 hawu va ri hava vatirhela mfumo va mukerile ku ti-percentage ya va nyikiwaka tona hayi ti right hayi a mi khensisa vatirhela mfumo nga mi zimilana ku thwa mi ka mi kayakayana a mi zimilana ku thwa ku phikizana maphikizaniwa n'wi mo ti tekela sweswi va mi nyikaka so rixa ri ya mahlweni a swo a hi amukeleli vanhu lowu yingiseri i nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM pfukile ngobona hi pfukile papa khensa loko mi hi bela riqingho mi rini n'we mina xiphiqo xa mina hi la ka Eskom Custom Service Center se leyi hi nga na yona la ka Malamulele
leswaku loko u ya ni va ta tirha ku let's say u humelele hi problem yaleyo va ku yiveri ntambu ya gezi yeah reference number lero mina from last year hi July na sweswi leswaku se u va vutisa ku kasi ni ta swi tivisa ku yini ku va tele se na tola hambiloko ni thelelile va ku ka mina va ku no ku hava network a ni tivi ku hi pfuneka njhani se mara minkarhini liya ya le ku sunguleni a hi ya la substantial u fika va nyika problem va suka na wena va famba va ku solviwa problem swi hela se sweswi leswa custom service center i vona swi hi tikisela loko va mi nyika reference veri yini kahle veri va hava tintambu va yini a ku sunguleni lembe loko ri ha sungula veteri ku ngheni audit se sweswi tintambu ti vuyile ku sungule swin'wanyani se swilo swa kona a swi lavi ku ololoka ni phela a ni mi tshemile moyeni sweswi veri yini va ka Eskom va ku byela ku va khavata va nga sweswi veri va ta va ka va suka kwini va kona kwala laya a substantial leyi nga la ka Malapela hi tirha la ka Xitlhelani ku na tihofisi laha ku na ti-technician ti tshama kwalaha ku na ti-technician tshama kwala substantial mara hina hi pfuneka ngopfu ma vona hala Mangalani complex laha tlhelo ra hala xibedhlele hi pfuneka kwalaya se ya lahaya se lava va kota ku riferela problem hina ka lava va ti-technician kambe swilo swa kona a swi lulami loko mi ya le mi fika mi pfuna hi mani loko mi ya mi fika hina a hi pfumeleli ku ya le vona ve ri va tata ni vula laya a service center mi fika mi pfuna hi mani ku na vamhani vambirhi kwalaya va tirha kwalaya mi tshama kwihi n'wini ni tshama kwala Mavandla mina hi kwihi Mavandla ni ku tivi vula ni mavito lama ma nga tolovela xikarhi ka Madonsi Xikhulu na leti D ka Malamulele ku na xindhawanyana xin'wana ku na gezi kwalano ne ku na gezi maxava gezi gezi a xava mativa ndanani yini reference liya n'wina va mi byele ku yi tirha ku fika nkarhi wo tani kwihi a va vuli sweswo tlhelela loko mi le kule nakona namuntlha ya ni le kule nakona siku mi nga ta ya loko mi fika mi tlhelela mi ku ya hi pfunekangi lava ni murhangeri wa ndhawu yaliya wa tihofisi tetiya okay lava ni murhangeri wa tihofisi tetiya ku fana na mina loko a ni ri Giyani a ni ta ku ni ya ka advocate Francis loko lava n'wana hinkwavo va nga ni pfuni a ni fanele ni ya ka advocate Francis loko va ta mi byela ku se ku ndeka yini ku ya mahlweni se na n'we kuma ni murhangeri wa kwalano a mi byela ku kahle xiphiqo i yini loko va nga swi lavi ku mi pfuna va vula ku a va swi lavi swi hela ntiyiso papa mi nge koti ku ya a swi koteki munhu a nga tshama kha a ta munguva hayi reference leyi na se tikhensani va swi tiva laha ka Eskom a Giyani ni nge fiki va ku namuntlha va ku reference ni tlhela vuya Mindzuku va ku reference a swona loko ni ya xa Mindzuku se na pfuniwa loko mi nga swi lavi tshikana a hi kumeni un'wana loyi ni hlekani ahe boteke njhani buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukini ni vulavula na swa Dzunga la ka Nkova hello ni mi yingiserile hikokwalaho ka yini loko mi vulavula vito mi nga vutisangu helo ku na mito mi ni yingisele n'wina hani la ka nongonoko lowu swa mavito hina hi le ka swona ngopfu hina hi la ku twa ku mi ri yini ni khese ngopfu masi mina xirilo xa ti-NPO ta laha Limpopo la xikombiso hala ka older person disability na ti-crèche ku va ku ri na ntshikelelo hi malembe ma kha ma cincana ku ya emahlweni department leyi nga ka yona yi kha yi lava ku va na service yo antswa aka ti-center letiwani mara loko ku fika nkarhi wa tipimanyeto ta ti-budget mi kuma ku mali ya kona malembe hinkwayo yi kha yi decrease ene va langutiseli better service kumbe quality service leswi nge le ku tikiseleni ka ti-organization to talo ta laha Limpopo swi endla ku service ya kona yi nga ha vi na quality eka hi nga swi tivi bothete ku loko se taniwani hi fanekele hi pfuneka hi ndlela ya njhani hi ku hi lava ku yimela matiko ya hina service yi va yi ri kahle
mara ti-budget va kha ti hi affecta hi malembe na malembe kha ma cincana ku ya emahlweni. se hi ku vona ka n'wina a mi ringanyeta ku endleka yini hi ku twa mi kha mi tshikelela ku Limpopo mi ringanyeta ku ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki ya Limpopo yi ndla yini a yi mi pfuni ku enela kahle kahle xiphiqo xa n'wina mi la ta fikisa yi mahungu la. Okay, xiphiqo xa hina Botshet a ni ku loko ku ri ku swi koteka tanihi hi vona hi minkarhi loko hi ni yingitela swi kota ku vanhu va pfuneka ka nongonoko wa n'wina. Ingaku loko se ku fika nkarhi wa tipimanyeto a va languti na timhaka leti tirhanaka na ti-NPO ta ti-organization kwala ni ngo meka timhaka ta ku misava hinkwayo ku loko ni valela hi Limpopo nga ku no sevhara Limpopo ntsena ku ni tshama ka yona mara mpimanyeto wa ti-NPO hi minkarhi yo tala a hi sisi ku endleka yini ku a ti increase to decrease hi minkarhi yo tala hi nga sisi ku va ka ku humelela ka ti-project leti hi nga ka tona hina la hi tirhaka ka tona. kambe ku a ti-increase mi swi tivisa ku yini hi ku lexi ni ta mi byela ku hikokwalaho ka yini mi vutisa xivutiso lexi ku za ni mi vutisa xivutiso lexi hi mhaka ya ku n'wina mi murhangeri wa yin'wana ya ti-NPO. Ni murhangeri wa yin'wana ya ti-NPO leswi endlaka ku loko a ti le ku decrease-eni Botshet malembe ndzhaku mi kuma ku a mi ta kuma ku ka financial year yo karhi department yi va yi budgeteli vo 40,000 per quarter mara ka malembe lama hi sukaka 2 years leyi nga hundza mi kuma mali leyi yi suka ka 40,000 yi vuya ka 20,000 per quarter sweswi ni vulavulaku van'wani va kona va suki ka 40,000 va vuya ka 15,000 per quarter. Mara phela a ku na nchumu xi sindzisaka ku va na NPO ha swona NPO i swilo leswi vanhu va swi endlaku voluntarily a hi swona kumbexana hi swona ngopfu sweswo. Se loko n'wina mi kha mi swi endla hi ku tsakela swilo mi nga tlhela mi fika mi sindzisa ku hingeteleni mali swa koteka. a swi koteki no vula timhaka ta ku Botshet loko sweswani n'wina mi kha mi swa ku okay mina loko ra xikwaa mi ri dyaku i siku na siku la ka n'wina ivi minduku mi ya tikuma se mi kha mi kota ku dya ku dyiwa xilayi xa xinkwa endyangwini wa n'wina swa ka swi tikisela service leyi mi nge le ku yi tirheni kwala endyangwini walowo. Loko mi sungula NPO a mi ri kumbexana no ka ni nga mi twisisi kambe loko mina ni twisisa ku loko munhu a ku ni sungula NPO i va kha ku mina ni lava ku pfuna hi tlhelo leriwa ivi social development yi ku hayi na hina hi ta ku ngetela hi ta ku nyika mpimanyeto wo nge hi lembe kumbe hi kotara kumbe hi yini a swo se loko va kha va tsandeka ku za ku fika lava nga mi nyikeku na nchumu swi vula ku NPO ya n'we yi fanele yi ya mahlweni hi marito man'wani mi nga ni tiseli mihleketa ya ku se ni hleketa ku n'we mi pfula NPO hi ku la ku dya kumbe ku dyela loko ku ri ku mi pfula NPO hi mhaka ya ku pfuna vaaki a mi swi kunguhatini mi nge pfuli NPO mi languta xikhwama xa wun'wana loko mi pfula NPO mi languta xikhwama xa n'wina ma swi twisisa hi ku loko n'wina mi pfula NPO mi langute ku social development yi ta mi nyika mali muni swi vula ka ma hi pfuleli ku pfuna vanhu mi pfulela ku dyela kasi loko mi langute ku xikhwama xa n'wina xi ta endlisa ku yini swi vula ku ri na kumbe yi nga ri kona social development n'wina xivono xa n'wina mi ta ma haya mahlweni na xona hi laha hi nga koho sweswi. Okay ene hi famba swin'we Botshet lexi karhataku lexi affecta kumbe xi hi vavisaka ndzeni ka ti-center leti hi nga ka tona loko hi sungurile kha hi swi tiva ku hi ta kota ku tiyimela mara andzeni ka service leyi mi kuma ku se i NPO ya yi rendara service leyiwani ku va ku ri na mitirho yo tala leyi yi requestiwaku yi komberiwaku hi lavawani va ti-department teto hi ku hambanahambana ka tona mi kuma ku ri va lava service leyikulukumba ku hindza budget leyi voho hi ku ya hi ntirho wa vona va yi lavaku ka hina hi tlhelo ra hina ha swi kota ku endla ti-service ka hina mara se hi fika hi va overloaded hi mitirho ya ti-department leyi nga ka tona mi kuma ku se va lava swo tala ka hina leswi na budget ya kona va nga hi nyikiku yona ku tshika hayi a swi nga olovi ku mi tshika ku mi dya hi swona hi yo problem hi ku loko a swi olova ku tshika n'wana ta tshika leswiya swa va mi tiselaku swona a hi nge kumbexani va ku hayi hi hlayiseleni na vakhegulu lava na vakhalabya lava hi mhaka ivi va mi nyika budget yitsongo ma vula mu ku hayi hina leswi hi endlaku swona hi leswi swa budget ya n'wina leyiwani yi nge ringani leswi loko ku ri ka mi tisi hina mi nga hi katsi ka leswi va n'wina hina hi ta tindlela leswi hi nge le ku endleni swona hi swona ni vulaka swona.
hayi yale se mara kumpfula NPO mi ku hanta dya yona liya lani pfukini loko va tsema budget mi ta twa ku vava kambe ni mi twile boti wa veni kesi ma kha ma tsarisa phela swi le ku pfaleni ma swi tiva mos kumbe va phela loko n'wina mi ri na NPO mi nga ri ku yi landzeleriseni veri ku na va social development kumbe ndhawu leyi ya nhluvukiso wa vaaki yi vula tani ku na ti-NPO ti nga ta direjistariwa se ni ta tisani ku maphepha ya n'wina ya tshamisekile a hi neni ka mhani nkosi na Chauke hi ta vuya hi kota ku dzika hi twa ku mi dzika mi ku yini ndaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. nga vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta sala langutisa leswi mi swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswi a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swi pasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ile ka mgana London FM komandela 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula hi leswi mhaka u ta byela ku hi ta hi ka timhaka ta timbirhi va Action SA ku katsa na man'wana mavandla va ri a swi ta swi ri kahle ku holobye Angie Motshekga va tshika ntirho n'wameri yini va ta hi nyika swivangelo swa vona matitwelo ya n'we hi wahi ngopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta ku varhandziwa va hina lava va nga hundza misaveni a va se fika na laha Afrika-Dzonga ku languteriwa kumbexani va nga fika hi Ravumune leri hi xiyimo xo tika swinene lexi mindyangu yi nge le ku hlanganeni na xona hi Xitsonga xa ka hina kumbe hi xintu xa ka hina nkosi a wu heli mi nga se veka murhandziwa ndlwini ya ku hetelela swi vula ku siku rin'wana na rin'wana kumbe vanhu va le ku ndhawutini siku rin'wana na rin'wana vanhu va le ku swekeriweni siku rin'wana na rin'wana ma hi vo mhaka ko xiyimo xo tika swinene se i mhaka yo sungula leyi ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ku na hoyi leyi ti kombaka onge ti ku tshukiselane mahlo exikarhi ka xirho xa MKP tlhelo xirho xa palamente na matsalani general wa MKP mi vona yini n'wena ka hoyi liya va MKP lava va nga kumekiki ku va ta vulavula na vateki va mahungu ve ri hayi ve le ku tirheni hi matimba ku vona leswaku Duduzile u kombela ku rivaleriwa fana rivaleriwa ka swiyenge hinkwaswo leswi a tirhelaka ka swona a ku na munhu la nga henhla ka nawu himpela a ku na munhu la nga henhla ka nawu a hi mtwenini 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wo sungula hi lo inhlekani Namba shumashi mpfukeni hi pfukele ngovo mpfukeni a khensa a hi nkambi ya hoyi leyi nga kona ka party leyi ya MKP leswi ku ya hi mina muhashi a ko va timhaka ta ku swi ya humelela rini a ku nga ri timhaka ta ku swi nge humeleli kumbe swi ta humelerisa ku yini ka nkarhi ndzhaku tin'hwetinyana ndzhaku a hi vona vanhu lava va khomaka tiplakadi leti ti kombaka mpfumala ntsakelo a henhla ka Floyd tanihi matsalaninkulu wa vandla ra vona leswiya swa kombisa ku ku na rivengo leri van'wani va nga na rona a henhla ka nkulukumba loyi a hi swi tiveni ku loyi va ngo i Duduzile Zuma Sambudla i na leswi vuriwaka constituency. Floyd on the other hand laha nga yima kona mina ni nga vula ku i hava constituency mara hi mhaka ya quality leyi a nga na yona tanihi n'watipolitiki va vone swi va swi ri swa nkoka ku va n'wi teka a ta kota ku stabilize ti-structures ta vandla leriya. Leswi swi ni chowisaka hi muhaxi swi endleka kulukumba Zuma mi kuma va kumeka va hanya kumbe va nga hanyi mara Floyd
va ta n'wi sukumeta hi tindlela hinkwato a susiwa ka xivandla lexi a nga ka xona. Loko a ri un'wana a ri ku yingiseleni a ta teka goza leri nga tekiwa hi Dr. Mbuyiseni Ndlozi hi mhaka ku na yena is an academic at his own right. Ena ti-masters timbirhi kulukumba luya i enrolini a vet laha nga dyondza kona i enrole timhaka ta PhD leyi ni nga sure i busy hi yona. Ali munghana wa yena hi yena a nga kumeka a n'wi koka kumbe ku n'wi convince a kumeka a joyina vandla leriya. Mara ntiyiso wun'wana wa mhaka hi lowu, rixaka ra Mazolo N'waashi i rixaka ri roxe leri ri nga vulaka munhu un'wana ku xihadyani lexi huma kwihi. Hi ririmi ra vona va ri lexi silwana swi sukaka whatever mi nga swi vulisaka swona. A ri swi koti rixaka leriya ku ri nga ku amukela i kha i nga vulavuli ririmi ra vona. Loko ni hlayi ti-report kwala ka mpundzu wa namuntlha ku kombisiwa timhaka ta ku kulukumba Xivambu tanihi SG wa vandla i tsandzeke ku hakela van'wani va vatirhi evandleni ngopfu kwale KwaZulu-Natal. Leswi hi swi vonaku swikoweto leswi hi swi vonaku swa hi kombisa wo fana na mina ku a nge tshami nkarhi wo leha nkulukumba loyi ka vandla leriya. Loko va fikelela leswi va nga swi pulana kumbe va nga swi kunguhata hi vukona bya yena va ta kumeka a susiwa by hook or by crook. Hi leswi swi ni chavisaku hi leswi nga ku humeleli ka vandla leriya ngopfungopfu ka munhu loyi ni vonaka a ri a quality somebody aka tiko ra Afrika-Dzonga. Mara ni kha ni lava ku huma moyeni a swi hleketi kahle a phesiwa academia a ya nghena kona hi mhaka ku hala ka hina a hi lavi ka ANC a kumeka a hi fularhela. So a ni nge vuli ku khota na mara vo fana mina khale ni swi vonile ku swilo leswi va ku humeleni swi ta humelela ho ka hi nga tivi ku rini kumbe njhani. Nyametwe. Enkomo. 0860002543 makume nharhu nhungu timinete ku bela awara ya 12 hi leti timhaka va kayi n'wemeri un'wana hi loyi nhleka Khalanga mpfukeli. Mpfukeli njhani papa? Hayi mpfukeli. Akhenza. Mi nge ni dzamba ka NKP. Khalanga phati le MKP i phati leyi ya ha ku sungulaka a hi phati ya khale. Hi minkarhi yo tala loko tiphati ti sungula ti ri na kumbe tiphati tin'wana na tin'wana loko ti nga sungulangi ti ri ta khale ti va ti ri na vanhu lava emihleketweni ya vona va tikomba ku va ri va ntsanana, miehleketo ya vona yi tikombe nga ka yi tirhe kahle na swin'wana na swin'wana. So le ka MK Party ntombi liya ya n'wana former president JZ i ri hi yena a nga sungula phati leyi na papa yena, ene loko mo tsundzuka hi ti-16 leyi loko ku kha ku vulavuriwa papa ya a va xe voice yi a nga vulavula se i tibyela ku i na entitlement. Hi ku ya hi yena phati liya it's a family business leswaku o chava ku swi vula ku phati liya i ya mina papa mina. That's why a humesa marito yo fana va Mafikizolo. Se ku fanele ku humelela yini challenge leyi nga kona hambiloko MKP yi ku hava munhu loyi a nga above the party na swin'wana na swin'wana. Relationship ya yena n'wana loyi na papa yena a hi ya tipolitiki. I lo nghena ka tipolitiki hikuva papa ye va ri kona. Relationship ya yena na JZ i ya n'wana na papa. I vuxaka lebyi nga kona bya n'wana na papa. Se JZ hi yena a faneleke a komba xikombiso xa ku maendlele ya n'wana ya yena a nga ma tolerate, a nga ma tsakeli, mara a swi humeleli ka MKP party ntsena swilo leswi u lo vula marito lama nga voni wun'wana na wun'wana. Swiendlo leswi vanhu va nga ku rhangeleni ka ti-political party va swi endlaku a swi hambanangi na leswi a nga swi vula hambiloko va nga swi vulangi. That's why mi kuma ku van'wani vo sukumetiwa kunene ba Dr. Ndlozi sweswi va ha ku sukumetiwa va suka because people feel ku va na entitlement i tiphati ta vona, i ti-one man show. Se na yena i tibyela sweswo it's a family business. I ntsundzuxa nkulukumba lowa wa ka Mtawuna a nga tshama ku this is a family business a vulavula hi team ya papa yena. Se hi leswi swi nga ku humeleleni politically wena Khalanga, Floyd is going to have a serious challenge. Xo sungula challenge leyi a nga kona i ku
i lo vekiwa laha a nga hlawuriwanga ka conference democratically laha nga ta standa aku ni hlawuriwile ni yimela the next conference mani to khalanga a ku hlawuriwi laha ni swa tiveka bete a swi yiwu ka conference mhaka ku loko mi ya ka conference ku ngungumela n'wina vo ka mi nga ri na ku tsakela ka ku vona ku vandla ri kula mi ya onhetela hinkwaswo leswi ya na ku tirhisa rin'wana ro tikisela ngopfu ku tlula ku onhetela mara kumbexani ni ngo va ni nga swi twangi kahle loko ku ri ku va vulavisa sweswi a ni swi twangi khalanga mina ingaku a ni twe JZ va ku vandla leri ra ha ri ntsanana ku ri nga ka conference and i maendlelo ya tiphati to tala ku loko mi sungula hi lexi nga dlaya cope va dyondze ka cope ku vandla loko ma ha ku sungula mo tekana laha na lahaya mi ya vekala ivi ya mi rhana ti-structures mi kota ku ya ka conference because loko mi nga endli sweswo ku sungula ku va na ku lwela switulu mi nge se loko mi ya ka conference hi lembe ro sungula mi sungula ku lwela switulu ivi ya swi dlaya phati se a ni hleketi nga ku volovula ku va veka Floyd ku ava secretary general eva ku vana van'wana lava nga ta n'wi pfuna ku a establisha ti-branch ivi ti kota ku ya ka ti-regional na ti-province na ti-national a ni hleketi nga ka conference tona mara ingaku swi ta ya mara lexi ni vulaka xona sweswi i ku phati ya MKP yi na timintsu ta strong a KZN and ti-politics na ti-dynamics ta KZN vanhu va KZN hi xitalo va lava ku vona munhu loyi a vulavula ku ririmi ra vona a kha a va leader hence ku ri na JZ na kwalaya ka secretary general va langute un'wana loko la ta vona ku a va n'wi recognize Floyd why va kota ku teka ti-problem leti va nge ti kona ti costa hi Floyd va ti nyika ntombi leyi va nga ti yisi ka yena secretary general because ka phati khalanga swi nga khathaleki ku i na vuxaka bya kahle ku fika kwihi kumbe na secretary general loko mheneri wa ANC sweswi hi ti-deliver in the branch ku hi na problem na Mbalula we right straight ka Mbalula hi n'wi byela ku 1 2 3 phati a hi fambi swona leswi nga ku hi xideni i ncini xi sivelaku vanhu va KZN lava nga tsalela ntombi liya timhaka leti va nge ti kona ka phati a ti fambi kahle instead ku va ti yisa ka Floyd i timhaka ta ku a va n'wi recognize Floyd and Floyd hi le ku swi voneni ku a va n'wi recognize i chava ku tlhelela ndzhaku hi ku a ndzhaku ka tika maswona a nga ha swi tivi i kambe loko mo wa mi langute tolweni wa masiku loko ku ya pfuriwa nandzu i tolo loko pfuriwa nandzu ku pfuleriwa eAfriforum a ku ri na deputy president ku ri na Mzanele Manyi ku ri na Tatana Ndlela Nhlamulo eziya va vonakangi laha and i mani njini ya organization khalanga a swi sunguli treatment leyi Floyd va n'wi nyikaka yona ku na ku loko i langute ku ka swiyenge swa mabulu ku na kun'wana a nga ze Floyd a introducer lava deputy president ya phati lava a va ri judge va n'wi vutlela mic in public a vo vutla leswiya kumbe a ku va sweswa swa ku va macomrade hayi khona a comrade khalanga a va n'wi vutlela it was a way of undermining him in public hileswaku vanhu lava ka va nga n'wi laveki Floyd lava nga majority kwale KZN va na agenda ya ku n'wi undermine na ku n'wi frustrate ene khalanga hileswaku swa ni velerisa because Floyd is an academic giant Floyd is a political giant ku hava xilo lexi phati yi nga leadaku hi Floyd yi nga vi successful from the African National Congress ne le ka EFF na hinkwako hi nga n'wi jelezeli nkulukumba luwa i kahle ngopfu mara sweswo va kha va vula lava va nga huma ku i hava timintsu sweswi laha a humaku kona a Limpopo ne le Gauteng loko ku ri ku i tibyela ku huma Gauteng ti-branch ta kona a ti se va strong ku fana ne le KZN a KZN is not enjoying the support currently and ti-politics ta KZN hi teta ku loko nga vulavuli xizulu i ta va na problem loko u ri ka leadership you can't lead them i makumaku hi ntombi leyi matimba i ri loko mi lava ku hlongola ni hlongoleni hileswaku a nga va ncenga a ku mara swi ta va ntiyiso ku Floyd i mafikizolo hileswaku i tshembe yini n'wana loyi xivindi lexa i xi kuma kwini xa ku rhuketela the whole secretary general na loko papa hi va kha va ku a apologize i va ya va nyikaku xikhafu n'wana luwa le mutini va tshama swin'we ku
limpopo on a number of occasions va huma kha va nyika xikhafu va kha va yimbelela va kha va n'wi cinela. The relationship ya vona na yena yi kulukumba ngopfu. That's why a kota ku undermine Floyd, and vona va chava ku publicly va nga swi vula ku leswi swi vulaka in tiyisi, because I don't think un'wana loyi a nga va a ri na matimba a kha a swi tiva ku ri ti-structures to tala a KZN a ti yimi na yena, including the leadership leyi nga kona a parliament. I yi vonile support leyi a nga na yona. Se Floyd leswaku hi Xitsonga ve ri matimba ya ngwenya i mati, Floyd a nga ha ri ndeka mati. I humeleko leswaku a la ku tirhisa rito leriya mani, mati va ku hambana ka ngwenya na gwava, i ku gwava ri tshama handle, ngwenya yi tshama ematini. Se gwava va ri ha matimba, va tshama ri kha ri chavisiwa ri tsutsuma. And mi twa kahle, I'm not saying Floyd gwava vanhu va nga yi cinci, ni ringeta ku kombisa ku hambana. Floyd a fana ri ngwenya ri matini, a nga ha ri ndeka mati. Ntombi liya yo nga amatini, yo nga hundeka ngwenya, that's why yi vulavula hi ku rhandza. And political, n'wana loyi a ya n'wa tipolitiki ntombi liya ya Jeze. She is not a politician. Actually, I go spokesperson xa papa yena. Volo n'wi hoxa laya for a number of reasons. A nga ti twisisi na tipolitiki ta local na ta intellectual. A nga twisisi nchumu n'wana loyi. Mara it's a loose cannon. I n'wana loyi a tshamaka a kha a vuyeteriwa. Xindzana xo vukula leta tikulu ti badamile. Ti yimele xiputekisa. Nemetweni. Hey, dangi Khalanga. Ai dzike 08600002 kome kwi n'wina vinyi va ro vandla leri ai mtu kasi biyo luma byasi na un'wani hi loyi Botha papa loko Moshe a teka vana va Israyele le ka Faro I fambi na vona va pela lwandle ro tshuka va hleketa leswaku va dya mana na switsatsa va hanya soft life. Loko va ha ri le va sungula ku lwa na Moshe. Wena Moshe la u nga hi teka kona le ka Faro a hi hanya kahle, Faro a hi phamela, hi dya, hi xurha, kambe la hi nga kona hayi ha swi vona ma un'wana u hi tlherisela ka Faro. Namuntlha ku njhani Botha? Le ka Faro ka tsundzukiwa namuntlha. Floyd Shivambu a hi munhu wo riliwa. Hina loko va famba Xivambu hi va byerile ku mi ya kwihi. Hambi luwa wa hina kulukumba xiloho va n'wi khotile va tlhe va n'wi tsheka ka what you call ka leswi a ti-tweet va ku n'wana mhani u ya kwihi. Va swi tiva kahle ngopfu va yisa lavaya ku tipolitiki ta KwaZulu-Natal ti fambisa ku yini, tipolitiki ta KwaZulu-Natal ti njhani. A ku ngheni un'wana na un'wanyani Botha ka ndhawu liya. Kambe I tipolitiki ta KwaZulu-Natal leswi duduzile a swi ndlaku? Botha ku hava rixaka a South Africa ri nga tshama ri partnerana na rixaka ra ka hina ku fana na leriya. A ri kona. Mi nga famba kun'wana tifemeni hinkwawo. Ku hava rixaka ra Matsonga, Machangana na Mazulu ri nga tshama ndhawu yin'we ku twanangiwa loko ku ri na timhaka leti fambaka hi ndlela. Ivi Mzulu a pfumela ku rhangeriwa hi Mchangana kumbe Mtsonga. Ku hava. Swi nga va swi vanga yini? Botha sweswi mi nga tshama hi swi vulavula ku rainbow leyiwani hi vulavulaka yona namuntlha a yi tirheli hina, yi tirhela vona lava va nga rhanga, lava va titwa ngaku hi vona vanhu hi nga van'wanyana a hi vanhu. Hi laha hi nga kona namuntlha Botha. Ni khomeleni kwalano ni hundzisa leswi hi ku ni la ku mi vutisa ku se vumundzuku bya Floyd byi njhani loko xiyimo xi te tani andaka lexi. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Veri tingwe veri ti byala tin'wana ti badamini ti la ku vona ku mfumo ni pfutsekisa lexi a xi vukulaku na. Ai se ni byeleni mingiseri wa mena ni mi khomisile ni khensile swinene ku va mi ni khomele tani. Yiso. Miri yini n'we miri vumundzuku se byi ri yini loko xiyimo xi te tani? Vumundzuku bya Floyd Botha loko a lava ku va na vumundzuku ka timhaka ta tipolitiki I ku vuya a Gaza a ta pfuxa Gaza a endla phati leyi yi nga ta landzeleriwa hi tixaka hinkwato, but a yi sungula ti-meeting ta hina Machangana Vatsonga
hi byona vumundzuku bya yena na loko a famba mi ngi swi vulavulini ku ri mara mi vula ku n'wina loko se mi vula ku se tipolitiki ta koho ku ta va teta ku hi mhaka ya ku hi na tinxaka ta 12 laha Afrika-Dzonga na tipolitiki ti fanele ti fambisa sweswo va ku hayi leyi ya Machangani ya Vatsonga leyi ya Vavheta leyi ya Vapedi leyi sweswo leswiwani swi kona matiko hinkwawo a ku va na tinyimpi le vo Congo na vamani ku na lavo ngo hina hi leswaku Afrika boycott hinkwayo helerile a ka ha ri hava munhu loyi a lavaka un'wanyani a ka ha ri hava munhu loyi a ka ha ri hava phati leyi yi lavaka ni vula na vona kulukumba Zuma loko va ze va suka laha ka African National Congress va vule ku hayi Cyril Ramaphosa van'wana va ku hayi umvhena ma swi vona hi leswaku tiko hinkwaro ra tipolitiki ta Afrika boycott loko u nga sunguli ka timitsu ta wena u ya wa nghena ka tin'wana tinxaka timbe a ku na laha u ya kona hi swona leswi nga ta fika swi ku karhata swi tlhela swi ku sabaterisa a vuya ta sungula hansi la ka Gaza yi n'wi merile i muchangana wa ka hina mutsonga wa ka hina leswi va nga le ku n'wi endleni swona hina matsonga Machangana na tihosi ta ka hina hi laha a hi fanele hi tana nkulukumba luya a vuya a ta tshama na tihosi ta ka hina hina tihosi hina ta Machangana matsonga ti n'wi kombeta ndlela ku mfo la u lahlekile vuya kaya u ta hi sungulela leswi swi nga ta hi yimela kumbe hi ta ku vhota kumbe u ta ta na mihleketi yin'wana yo asa mi tshama kwalaha ka xigamani ni nga tela entsungeni wa xingwezi nyana tshama na yena hi vulavula hi aka phati leyi nga ta yimela hina leyi nga ta endla ku hina Vatsonga Machangana na tin'wana tination hi va kombisa ku hina rirhandzu ka tinxaka tin'wanyana hi tiva ku famba hi poyiriwa hi vanhu van'wana hikuva swilo leswi a hi nyumisa bote swi hi nyumisa ngopfu 0860 Enkom 0860 nangona ka Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela we u ri yini ke hi le xiyimo a amkeleni n'wana mingiserilo ka ha ri na munhu laha 0860 nangona ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntsevu timinete ntsena hi se ba awara ya 12 un'wana mingiseri i ri mina n'wana luya ni n'wi vone kahle hi siku ro sungula loko Floyd a amukeriwa ku ka MKP tihlo ra yena a ri tikomba ku ra n'wi sondolota hi ku vula ku ta ku ri munhu wa swi kota ku swi vona ku loyi wa n'wi zonda ai kona a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi enhlekani minjhani Kalanga hi pfukele minjhani papa kona a ma tiva leswi nga le ku endlekeni ka MK boycott no swa ni vavisa swinene because mi ta funduka rini nghene ka moya walowo ni kombeta ku se hi kume kaya rintshwa ma swi vona mara tolo ma tiva loko ni twa mahungu lama n'wana mhani a ni swi tshembangi mara nte namuntlha loko ni pfuka ni languta SABC hikuva na swi tiva ku SABC va nge yisi swilo amoyeni swi nga ri ntiyiso ma swi vona swi vavisi ngopfu hi n'wana mhani hi mhaka ku ri ne loko mo languta ku na mingiseri la nga kombeta ku ri vuxaka bya Zuma bya President Zuma na Duduzile i bya ngati ma swi vona so Kalanga lexi nga le ku endlekeni la a hi tsundzukeni marito ma vona loko ri na dyondzo leyi hi fanele ku yi dyondza kun'wana mhani i ku ri marito ma tshama hambi vanhu vo rivalelana mara marito ma tshama loko sweswi ni ta mi nyika xikombiso xo ka xi nga hanyi a hi ngo n'wina kwalaho Cicero va mihlongola ivi mi eka swa mahungu mi ya vulavula marito mo tika swinene hi Cicero ivi mundzuku mi ya ma hlangana kun'wana laha mi fanele ku tirhaka swin'we marito lamaya ma ta tshama ma ri kona ndzeni kambe ku Kalanga u tshame a ku ma vona leswi va Floyd a va swi vulavula loko va ri ka EFF va swi vulavula hi Zuma swi tshamini ka vana lava swa va vavisa loko va nghena nkarhi wun'wana va languta swi nga kandziyisiwa va swi tiva ku ri Floyd u tshame a ku yini hi papa ma swi vona so swi leswi mi twisaka tanihi vanhu hi ku a hi nge vuli ku ti-politicians a hi vanhu i vanhu vana lavaya va vula Zuma ka ha ri papa vona so loko va languta ndhaku va languta leswi Floyd a nga tshama swi vulavula leswi Buthphethe swi nge heli kahle mi vula loko mi ku leswi a ka tshama swi vulavula leswiya so I'm not going to apologize. I'm not going to withdraw truth. It's true. Kalanga loko mo swi languta a hi dyondzeni hi ri vanhu ku ri marito
ku ri marito a ma tlheleli ndzhaku hambi ho ha rivalelana mara marito lamaya u tshame a ma vula ma kona lama nga kandziyisiwa kona ma vona loko hi nga kuma dyondzo ka Dr. Ndlozi leswi a nga swi vulavula hi EFF a ni tsundzuki ku na rito ro biha leri a nga ri vulavula ma swi vona so lexi nga ta humelela n'wi Butheta a swi tiva God forbid a hi ngo Zuma wa lova loko Zuma o lova a mi voni mara hoyi leyi nga ta va kona ka vandla leri hi ku swi humelela a ha ri kona a ha langutini a hi ngo Minduku a nga ha ri kona ki humelela yini vanhu vo fana vo Floyd a mina we khalanga mana ha ri na kaya maka politiki ma swi vona ku ri mata yi titsonisa vurhongo mata ya swilo swi le ku ni vaviseni ngopfu a ni ri ku mihleketeto loko ri khali vona magula ni ku ku ri ku vela ka tlha swi dumisa kwa moyeni a ku hina se hi kume kaya rintshwa i ku njhani se khalango mativa namuntlha ni boheke ku nghena ni wu twini nawu wa ku a hi fanelangi hi va a moyeni maswani mara namuntlha swi ni khumbini mhaka leyi mhaka ku ya ni vavisa a swi tiva ku siku rin'wana we khalanga i Zuma ku ya humelela yini a Floyd laya mativa se mi vula ku yini a hetiseni mi vula ku vumundzuku bya tatana Xivambu a bya ha ri kona ka vandla ra MKP mi vula yini kwalano i ntiyiso helela we khalanga Floyd laya u hava vumundzuku loko yena o la ku ti khorwisa swilo swo ka swi nga ri kona a swi endla i nga ri swi kona a tshami hi kona kwala hi ta swi vona mara khalanga languta namuntlha Zuma wa ha ri kona marito lama nga vuliwa hi n'wana luya ma ta ma chavisa ku ri ku nga vulavula swilo swo tani ka ku swi voniwa hi un'wana na un'wana swa chavisa Butheta a hi ngo Zuma a nga ha ri kona Minduku leyi ku ya humelela yini hi Floyd ma vona n'wina swin'wana mi tshame mi ku ka mina a ni khe ni bombisa ku ri he Floyd u dyondzini mi ku phela na swipfundza swo dyondza swi kona loko Floyd o tsandzeka ku teka mhaka leyi hi ndlela ya ku a yi languta ku ri u ta va tsandzeka ku hleketa loko o tikhorwisa ku ri u na vumundzuku ka MK ku ta ku ri mihleketo ka yi nga ri kahle Butheta a nga loko a nga ri na vumundzuku i ya kwihi ku ya avongoni sweswi ni fanele ni n'wi advise a ni ta ku a tekenyana break a huma ka swilo swa politiki a hi ku na mina wena khalanga ha se ni karhele hi mhaka ku loko ho swi languta hi ya kwini kahle hi ya kwini na munhu wa ku a vulavula hi ndlela leyi na SG we khalanga a hi mhaka ya kahle nemetweni khalanga ni khensa swinene n'wana bye iko sweswo mi ntsena munghana lonene FM va Action SA veri va yime kulunga ku lata hi byela ku hikokwalaho ka yini va ri na xiyimo xa ku holobye wa timhaka ta mavuthu a va tshiki ntirho hi ta va ka hi bula na vona sweswinyana ku nga ri khale kusuka kwalano hi ta va hi ya mahlweni hi twa ku n'wamiri yini ka 0860002543 na ti-voice note leti mi nga ni rhumela ni ta va ni kha ni mi tlangela toho hi ndlela yoleyo i awara ya n'we henhla ka nhloko na kwala mi nga kona ka Mzilela i awara ya n'we a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela na Nkosinathi Chauke ndlela yin'we ntsena leyi ya ka yona hi leyi eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula economy ta kula swinene hi switwile na president va vurile ku ta kula economy va projecta ku yi ta fika ka 3% kambe swa ha kayivela ngopfu swinene ngopfu lero ku katsakanya leswi ni swi vula i ku loko ikhonomi yo kula hi xiyimo lexi World Bank yi vulaka xona xa 2% swi vula leswaku swi ta teka 60 years ku va tiko ra Afrika-Dzonga ri kumeka ri va a high income country leri swi vulaka leswaku ri kumeka ri compete na matiko lama nge le Europe timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula lava nga rhanga Butheta vete mi nga lemi ximanga hi ku xithothela hikwalaho ka ku ximanga Butheta loko se xi mi jikela xa pata mutini xa hundzuka goya ivi xi vuya xi ta mi hlasela xi dyetela tihuku hi mhaka ka ku n'wina a mi xi teka mi xi endla nga ku xi kahle se namuntlha hi lexi xa vuya ximanga xi hundzuka goya xi mi dlayela tihuku Butheta leswi humelela ku laha ka MK Butheta i vanhu lava a va swi tiva ku mindzuku ka siku swi ta humelerisa leswi ende namuntlha loko va vuya Butheta va vuya ku ta karhata n'wina
ku ri mi nga swi koti ku famba mi ya mahlweni ma swi vona hi ndlela leyi Botpet namuntlha hi na ti-political party leti tona kahle loko ti nghenini ti taku ku ta opposa xin'wana na xin'wanyana lexi xi endliwaku hi mfumo lowu nge le ku fambeni. tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavhara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Ihlekani Botpet ko va ku loko swilo swi nge se endleka vanhu a va swi vuli. Nkarhi luwa Floyd loko a suka ka EFF vana va n'wi bela na Mukulungwana va ku ha Floyd xi dyondzeki, Floyd i ndle kahle loko a sukeni ka vanhu ra EFF. Se namuntlha hi leswiwa se ta jika veri Floyd a ya kwini ku va ku nkarhi wun'wana hi hleketela ndzhaku a va fanele va swi vula hi nkarhi walowo ya va ku Floyd i ya kwini a va n'wi bela mavoko nkarhi waloko a suka. Ni tshemba nkulukumba Malima lava nga kona wo bela mbilwini Kulungwana. Botpet na mentlhe ni hetelela hi yaleyo nga vula hi miyingiseri tolo loko a ku kombela hi vurhangeri byi pfa byi khapela laha ka tiko ya xetleli ya nampundzu. Ku na munhu un'wana himpela wa karhata i nghena masiku hinkwawo ene swa swi vala loko a ha swi twi hi ku i ta na mihleketweni masiku hinkwawo. Inkomu. Ahe Khalanga na mufambisi wa n'wina Cindani kwala. Hayi timhaka ta ba Floyd a va swi hlelahlelanga swi vulini le masunguleni leswi swilo leswi a va swi endla JZ a palamende va swi rivele vona va rivala ku Zuma u tiva politiki mara vana va ya va nge tivi politiki ku fana na Zuma. Swilo leswi a va swi endla Zuma hi leswi swi nga kona ka miehleketo ya vana va Zuma loko va vona Floyd. Swilo leswi a swi endla Floyd na Julius Malema a parliament va endla papa vona. So va hesa lava va na nyimpi ya ku ka yi nga heli. That's why mi vona ku dlayana ku tele ngopfu KZN a yi heli nyimpi ya va hesa lava ku nga ri na revenge. So Floyd o rivala a nga rivala na ku u lwa na va mani. Hi to ti-result ta kona swi hlamarisi leswi. Swilo leswi swa load deduction swa hi xanisa kahle hina hi xava ku gezi kahle hi fanele hi phanishiwa mhaka munhu la nga xavi ku gezi. Ma ni voni xikolo xi nga xi vulavula tanihi na vaaki hi ku no xavani gezi n'wana mi nga xava a n'wi byela hi mhaka ku lori karhi ri hava matimba. Lava va government va nga na matimba a va enforce power ya vona ku vuka ku loyi a nga xavi ku gezi wa xava. Se me xava ku gezi mpela ni ya phanishiwa mhaka munhu la nga xavi ku gezi. No man swilo swi nga to kahle swilo leswi nako swilo swa ro district loko swi humesa ntsena lani wa nga le vuswetini la madorobeni a swi kona sweswo se na hi xava gezi hi nge le vuswetini ha phanishiwa ku no makhana wo ya nga xavi gezi so na we xava gezi na wena na ku phanisha na tima gezi so swa fana ke ni nga xavi na mehe gezi ni fana na yeke ku swa fana na xava ya nga xavi ya fana mu tirhisa ku fana no so Rishile Khalanga na Cindani. President Afrili kokwana Eji Motshekge Ndlele a huma famba. Bobuti bo baba bo malume wa hina va tshame ndhawini le kule. A ku na xi humelelaka a fanele va vuyisiwe khale. Eji Motshekge a nge suki ka vu education ya ka vu minister. President a hi laveli munhu loyi a tirha swa defense force ku va yena murhangeri inkomu Khalanga Mkhuluma na Ginger Fruit Stone Mathonsi la katlawini kaya ku ri a khona Bushbuckridge inkomu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
sweswo mingisela umngana lona FM makombandlela tolo kube na njhekanjhekisano lowu a wu ri koho eka huvo yo endla milawu a ku vulavuriwa hi timhaka ta vumundzuku na hi laha masocha ya Afrika-Dzonga ya nga tirhaka koho loko swi ta ka timhaka ta le Democratic Republic of the Congo. Se hi ndlela yaleyo van'wani lava vilelaku i va Action SA lava nge ri hayi kahle holobye Angie Motshekga va fanele va tshika ntirho tani hi holobye wa timhaka ta vusirheleli Afrika-Dzonga. Se hi yo mhaka namuntlha hi lava ku bula na murhangeri wa Action SA aka huvo yo endla milawu nkulukumba Ronald Athol Price Trollip lava hi nga lava ku bula na vona sweswi hi twa ku va ri yini bona eka timhaka toleto. Mr. Trollip, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon. Thank you very much for having me on your show. Tomorrow it will be exactly 30 days before your birthday, but yesterday in your debate you were calling for the resignation of the defense minister. Can you elaborate more on that? Yeah, look, I think it's quite straightforward. But in life, when you accept positions of authority and leadership, like becoming a cabinet minister, you must understand that the spotlight of public scrutiny will be on you. And when you do something well, there will be a lot of praise. And when you do something wrong, they're going to be called for accountability. Now, as far as Action SA is concerned, when people die, when they lose their lives unnecessarily in foreign wars, then the spotlight is going to fall very squarely on you as the Minister of Defense. And what is more is that we've seen that our troops were poorly resourced, poorly backed up. There was no artillery and rotary and fixed-wing support. And we believe that our troops died unnecessarily. And Angie Motshekga is the Minister of Defense, so she must take responsibility. And I called yesterday for her either to resign or to be fired. And she's fortunate because she has a choice. She can choose to resign, and the President can choose to fire or keep her. But unfortunately, our troops that were in the DRC were set up to fail and die, and they had no choice in that matter. And when you're saying they were set up to die or to fail, can we put the blame squarely on her? And if yes, why? Well, I'll tell you exactly why I can say that. Last year, during the budget adjustment appropriations, her department asked for 2 billion rand adjustment for the deployment of troops in the DRC. But her motivation was that they actually needed 4.3 billion. So immediately, once that adjustment was made, it means that they received half of what they actually needed. Now, we know that the Department of Defense has been systematically underfunded for a number of years. And in fact, since the arms deal under Jacob Zuma, the department has never really recovered financially. We can't maintain the arms that we've kept. We can't keep our helicopters and planes in the sky and ships and corvettes and submarines in the water. So we have an under-resourced defense force. And Motshekga is the minister. So, you know, she understands that deploying troops without adequate support places their lives at risk. And this is exactly what's happened. Our troops have lost their lives. So the buck stops with the minister. And that's, I know it's unusual in South Africa, but anywhere else in the world, when things like this happen, the ministers are held to account and the generals that are responsible for leadership. And we believe that the ministry and the generals have been culpable in their leadership. Some are even going to an extent of saying these deaths that we're talking about were not caused merely because of SANDF being under-resourced, but it was the kind of mission that they're at. Remember, we told they are in a peace mission format to such an extent that they cannot start or to fight anyone except they are provoked and or start. Is that not the factor to you, Mr. Trollip? Well, it might be a factor, but whether you're a peacekeeping mission or whether you're involved in actual conflict, when you're in the military, you certainly defend yourself. But that's why we've called for a commission of inquiry. We have not been able to ascertain what the real facts are around this deployment, why we were deployed there, whether we were adequately resourced, whether the leadership and the military command was adequate. These are the questions that we want answered by this commission,
and it must be an independent commission of suitably qualified people who can give us objective responses. I've been in a couple of committee meetings now. Last week, for example, there was a joint committee meeting, special joint meeting in Parliament, where the minister couldn't give any proper answers, nor her generals. They made commitments last week that our deceased troops would have been home already. Yesterday, the minister said by Thursday at the latest, and now it's been stretched to Friday. These are all indicators that there is woeful leadership in the Department of Defense, and we believe the only way we'll get to the bottom of it is through an independent commission of inquiry. So the independent commission of inquiry should come parallel to the resignation of the minister or firing thereof, or the independent inquiry should give us a report first, then the decision will be taken thereafter. No, that's not what I said. I said yesterday she should have been fired yesterday or resigned. As far as I'm concerned, she's not up to it. She's out of her depth. She has no military qualification, and the consequences of that are now being manifest in this crisis that we're seeing in the Eastern DRC. And then as for the Commission of Inquiry, we want to have a look at the proper assessment of the whole chain of command and the whole support, logistical and other support of our troops in foreign deployments. But a deputy is qualified, isn't it? What's that? I was saying her deputy, the Deputy Minister of Defense, is he not qualified enough to can advise and guide her in this quagmire? Well, he didn't open his mouth in that committee. He looked as bemused and confused as we were. So, you know, what role does a deputy minister actually have? We in Action SA don't believe we should have any deputy ministers. They have no real practical reason to be appointed as deputies. They don't have a proper mandate. And that was borne out in my experience last week in that joint committee. And did you put in conclusion, Mr. Trollip, did you put some timelines to say as Action SA you would like to see this being actioned within this period of time? I think everybody in that debate yesterday said it was a matter of urgency. So urgency means now. I see. Mr. Trollip, good luck with your endeavor, and I wish you the birthday in advance, 30 days from today. Thank you very much. You're welcome, sir. So mi salam gana lona FM la bulana bona kulukumba Athol Trollip kusuka ka Action SA veraiko. All of the bengeskuti lisha swatmakata tamabotu natinyepi tandagambiri ndawululia na yo yina mtlotlotlotlo yo tala yin'wana ya mtlotlotlotlo yako itimakata ku abatsame bakombele mali ya ku tlula kolomo ka mabiliyoni mambirhi ya tirhandi va ku va lava ku ya pfuneta ka timhaka ta nyimpi ya le Democratic Republic of the Congo, kambe va tlhela va vula ku kahle mali leyi lavaka yi fika kolomo ka 4.3 mabiliyoni ya tirhandi ko va hi mhaka ya ku loko se sweswi mi nge mi mali mo hi nyika mabiliyoni mambirhi va nge sweswi xikombiso xa kahle xa ku a hi na switirhisiwa swa kenela leswi swi nga kotaka ku va swi pfuna ku vona leswaku ndzawulo leyi ya vusirheleri yi le ka xiyimo xa kahle hi ndlela yaleyo ku vulavuriwa hi timhaka ta ku kumbexani ku lavndiwa commission ya vulavisisi leyi nga ta endlela leswaku yi languta ka timhaka ta kahle ku endleke yini le Democratic Republic of the Congo, kambe holobye vo va fanele va tshika ntirho. Xandla xa vona ke hi ku va na ntokoto wa kenela va timhaka ta mavuthu va ku loko hi ri le ka komiti liya hambi ku vulavula kan'we a va zangi va pfulana nomo, leswi vulaka ku swo va xikombiso xa kahle xi kumbexani ku va xandla xa holobye a swi hi vuyerisi nchumu tanihi tiko hi ndlela yoleyo. Se wa uri yini ke hi yaleyo mhaka very leswi swi nga le ku endlekeni ni tshemba leri hungu ri nge vi kahle ka va lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa va voho eka mhaka leyi nge le ku humeleleni Democratic Republic of the Congo, hikuva a va tivisiwe ku ta va ku ri varhandziwa lava va ta vuya vhiki leri nga hundza a va vuyangi. Va tshembisiwa ku hayi vhiki leriwani hi Ravumune va ta vuya. Sweswiwani swi twala onge se siku ri susumeteriwa ka Ravuntlhanu, leswi swi nga ri ku mahungu ya kahle na swintsongo. Tanihi sweswo ni nga vula ku ri a hi tshameni hi ri na vona a swikhongelweni masocha lama hina va nga hundza misaveni va ka va hahisa mujeko wa Afrika-Dzonga, mindyangu ya vona hi va khongeriseni hi va chavelela hi ya swikhongelweni hina hi nga tindhawini tete le kusuhi
na voho ya mahlweni va khoma xikatla na ku loko swi koteka hambi ku ri na swakudya leswi mi nga kota ku yisana hi ku hi xintu xa ka hina nkosi loko mi nga se lahla a wu heli ku ta nghena va mathevula namuntlha va ndawuta va ta lava swo dya ku ta nghena va manimani va ndawuta va ta lava swo dya se ma swi vona ku endleka yini ka xiyimo xolexo se ndyangu walowo loko se nkosi walowo sala wu ya hela ku va sala va ri ka xiyimo xa njhani se swin'wana swa leswi kumbexani nga ta swi languta se n'we mi ri yini a ni twangi na un'wana vulavula hi yoho mhaka leyi a hi swa swi mi khumbi n'we mi khumba hi le ta MKP vaka a swi mi khumbi leswa masocha kumbe mi vulavula ngopfu hi swona swi nerile kumbe leswa Action SA ko va tipolitiki n'we mi ri yini 0860 002 543 nteri siku rin'wana ni vulavula hi timhaka ta ku ku na mintlhontlho leyi nge le ku humeleleni ya timhaka ta ku veri vanhu lava va nge le a va khumbeka ka migingiriko liya ya le Stilfontein vele ku hahameni vele ku ndzeni swin'wana swo ka swi nga twisiseki hi ndlela yaliya a ku fanele ku ndlewa yini un'wana muyingiselela ni rhumela hunga kumbexani hi kuma kokwani va vutisa a nga se twa hi vulavula hi vona ai ya kumbexani hi ta va lava ni ta vutisa muhumelerisi ku hi nge va kumi na kokwani siku hambi ku ri namuntlha hambi ku ri siku rin'wana hi vulavula hi twa ku endleka yini ku xiyimo xi titana a ku fanele ku endleka yini ma va tsundzuka ku na van'wana va nga ya va fika va ku hey va nghena le a muhochoni luya wa le Stilfontein va vuya va ku ku na vanhu vangani va hundze emisaveni kwele hansi va tshama na vo kwele hansi jikijiki van'wani ve le hungu leriwani n'wina mi nga na rinyanyanyanya kumbexani mi nga yisa volume hansi ni sungula no rhondzisa van'wani ve le ku hehliwa ku se va sungula na ku dya tinyama ta vanhu hikokwalaho ka ndlala i swin'wana leswi swi a xi ri xiyimo xo tika se le Stilfontein se loko xiyimo xa xaka luwa xi kha xi twala xi endla yini a ku fanele ku endleka yini kahle hikuva veri va le ku hluphekeni vana va le ku hahameni va le ku a swi suki miehleketweni laha van'wana va nga hetela va tisana ku kumbexani na timhaka ti tindlaku hi twa ku nge telefixini masiku lama ta ku famba ni mi ya vona murhandziwa wa n'wina ro hetelela naswona a miehleketo ya kahle se kumbexani ni ta twa ncindani ku i ri yini ku kumbexani kokwani sweswi mi yingisera vula ku kumbe hi nga va kuma ke kambe hi leyi mhaka leyi nge le ku vulavuleni yona ya timhaka ta holobye Angie Motshekga n'we ri yini 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandela ka kwaxela ku vona twi kusukela studio 2A hina hi swi tivi swa ku la hi le ka masombe hina swa na masombe republic hina hi swi tivi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula siku leri ku nga va na imbizo a tsakani president va fambisiwe hina swi tlhela swi ni hlamarisa hi ku ni tshama Israel hinkwako lomu a ku deployiwe maphorisa ya metro hinkwako va controla tiroboto leswi vulaka ku hlambisiwa n'wana loko ku fanele ku ta va yeni n'wana tshama nga basanga jarateni siku leri venge ku ta va mi vule kahle tolomu ku loko vo ku ta president a Giyani mi ta kuma ku ndhawu leyi hinkwayo yi fanele yi basa swi vula ku ko decoratiwa matihlo ya president ku a vone nga ku swilo swi kahle loko a heta kusuka swi tlhelela vutshan'wini bya swona ene sweswi ma ku heta ku swi vula swi tiyisisa leswi mi nga sungurisa xiswona mu ku president va swi lava ku swilo swi ndliwa kambe lava nga laha hansi vo swi tshika swi khisama hi matsolo i twa ku vava n'wanuna luya hi tiko ra yena loko a vona leswi nga ku humeleleni tana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860 002 543 atekeni mi yingisera hi lo nhlekani nhlekani mpfukeni botpet hi mpfukeni dikambe vito rin'wana hi we mani hi Megezani a ni lava ku kamba ku i divuswa kumbe a wu dyangi na se ni swi kumini ku i dyini Gezani Dihlungwane i ri yini we ebotpet leswi vulaka hi va Action SA a controlip va ku na ti-political party tin'wana va ku a hi hlongoleni Minister of Defence Angie Motshekga mina a ni mina swona botpet mhaka yikulu it is not about Angie Motshekga
ku khumbeka vanhu vo tala, ku khumbeka defense force ya hina, department yaliya, ku khumbeka South African government ya hina, ku khumbeka SADC, ku khumbeka United Nations. Se ni ku ya mina board pet loko ho hlokwala Jim Tax a ni voni ingaku swi ta hi nyika solution laha va tlhela va kombisa kahle va defense force ku na ti-logistics mi nga rivali ku vanhu lava va nga peacekeeping leyi khumbekaka United Nations na va SADC. Se ni ku ya mina a hi nyikeni chance defense force ya hina ni khe ni nyika marito yo chavelela ka mindyangu leyi nga khumbeka va ta vuya kaya vanhu lava hi nga laha ku ve na a challenge laha hi le nyepini ku le ku luweni board pet and la ku va ku luweni swi boha ku kumeka ku va na problem yo karhi van'wani va hina va hi siya emisaveni. So hi nga tirhisi tipolitiki ka nyimpi leyi ya DRC na ti-M23. So it seems as vo fana na va solitary ti-opportunities. So mina ni vo swi ta hi pfuna nchumu xikulu xa mina ku va hi hlongola minister Angie Motshekga hikuva a hi yena a ri yexe u khumbeka South African government defense force kambe a ni ri hi vona murhangeri na lava va vona ku switirhisiwa na hinkwaswo leswi lavekaka swi kona sweswi vonani swi le ku tikeni ku va vanhu lava va vuya Afrika-Dzonga. Se a mi voni ku swiyimo xa xona xo xi tisa ntlhontlho wun'wana. Swi tisa ntlhontlho bothet ni ta tsundzuka ku tanihiloko hi tiva challenge ya defense force ya hina ku a va nga ri ku nyikiweni kahle ka mali and va kombelini malembe ndzhaku va kombelini mali mara va nyikiwa ti-2 billion ku va kombeli ti-4 billion. Se ni ta swi vona ku na lack of resources. So it is not about age. That's why loko ho ya hi ku vanhu lava fanele va responsible swi la ta vula ku na government ya hina na yoxe hi yo yi fanele yi va responsible ku defense force ya hina in future yi fanele yi fandiwa. So mi ku ya hi mina a ni voni media ya ku Angie a hlongoliwa sweswo because government yi yoxe ku katsa na vo president na finance minister a va yi fanangi kahle a va yi nyikanga mali ya ku ringanela defense force ya hina. So there's no need ya ku ti-opportunities lava ti-politician va ta va ku Angie Motshekga a tshiki ntirho. I challenge leyi ti-stakeholders hinkwato hi fanele hi lunghisa defense force ya hina leswaku yi va well equipped. kambe matwini va kombisa ku hi nkarhi lowu wa khale ka president Zuma i nkarhi lowu a ku nga ndliwi ti-maintenance hi ndlela yona tatana Trolip va vula sweswo. Ya i ntiyiso bothet ni ta tsundzuka ku like I don't want to get into that in details mara leswi nga ku vula xo vo fana va Zuma they are from Khondwe lowa original lowa a wu ri fieldini wu ri nhoveni and a ri ka intelligence. So wa swi tiva mativa matirhelo ya masocha ma tirhisa ku yini. So that's why hi nkarhi wa administration ya Jacob Zuma a ku ri hava this challenge. So that's why ni ku it is not about minister Angie Motshekga. Matwangi very hi nkarhi wa president Zuma a ku nga maintainiwi switirhisiwa leswa hina leswi hi swo va nga vula swona. A swi nga maintainiwi bothet mara mali a yi huma yi ya ka defense force mara hi mhaka ya ti-corruption swi endleko swi nga maintainiwi mara mali ya ku hlayanyana a yi kota a yi ya ka defense force hi nkarhi wa administration ya yena Zuma xikulu xa mina. ni mitweli bota mina Kansas swinene 31 timinete ku bela awara ya 13 a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta emisekueni ta vuya teka riqingho rero ku ya mahlweni ka 0860002543 hi ndlela leyi. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ile ka mukana nona FM makomandela makumenharumbirhi timinete ntsena ku bela awara ya 14 Khensile Sisilili Mhlavangwana Khensile na tlhongwa ka tamanga ya misava ya awara ya 2. Alright, I go to mix from 0860002543 nokona ku Africa wa vulavula un'wana mingiseri hi loyi inhlakana Inhlakana bothet bota mina minjani i Khensile swinene ku va mi ni khomele riqingho ni twa ku khale nyana mi ri kola layinini leyi ni khomeleni a ku va na swilo swo tala swi kha swi nghena la. hayi no ya swiphiqo xikona bothet mina mavonelo ya HNSA ni mana wo manana Angie Motshekga na hambi ku ri president wa tiko a vele ku vulavuleni ka ntiyiso hi xiyimo lexi nga le a DRC
xo sungula vulawuri bya laha masocha ya tiko ra hina va nga kona byi le mavoko ya M23 leswi vulaku i ntiyiso ku ri switlhavatlhavana swo kota ku va tivikela a va na swona so na leswi endlaku ku ri vanhu lavayani lava va nga hi siya va nga si vuya kaya i ku South Africa yi chava ku swi ta hi chicha ndzhuti ku va vanhu lava va vuya haleni kusuka a Rwanda hi ku hi laha va nga hi hundza hi kona kumbe ka nkarhi wa sweswi ve le Rwanda a va ha ri DRC Bele Rwanda kumbe bele holobye tolovete bele Uganda. Ku famba ka vona ku va suka a DRC va fambe hi le Rwanda va kha va ya Uganda. Leswi vulaku ntiyiso a wu le ku humeni kusuka ka varhangeri va hina. Hikwalaho ka yini va swi tiva ku swihoxo leswi va nga swi endla ku sukela masunguleni ku va va nga kotangi ku va va nyiketa masocha switlhavatlhavani swo va kota ku va va tivikela lomu va nga kona. Kambe loko se xiyimo xi tetani swi vula ku yini loko va nga vulavuli ntiyiso swi ta helela ku hi ku anakeni a xi heleli a swi heleli swi nge heli swi ri xihundla swi ta za swi huma un'wana i ta photlhisa swin'wana hi ku siku rin'wana hina hi ta rhamba masocha lama ma nga DRC hi ku va koho lava hi yingiselaka hi ta va rhamba hi ku nghenani mi va suka laviti mi hi byela ku mi vona yini ka swiyenge swa mabulu swiviko swi le ku humeni ti kona ti-video ka TikTok ka X vo tala lava ni va followaku kusuka ku hala vo DRC ne le Uganda ne le Rwanda va vulavula mhaka yin'we loko mi twa na leswi nga vulavuriwa hi president ya le Rwanda swa ku loko a vulavula na president wa hina Cyril Ramaphosa i kombele ku va a kombela ku pfuniwa hi swakudya na mati na swa vutshunguri ka nkarhi wa sweswiwa ku na vanhu lava ka swin'wanyana swa swiyanimoya swi nga kokwala South Africa va nga hlamusela ku ri lava varhandziwa va vona va nga le ka DRC va hlamusela ku hambi ku ri ku ya xiyintwanini va fanele va kombela ka M23 loko va lava ku ya ka mati anambyeni va fanele va kombela ka M23 leswi vulaku leswi nga vula hi Paul Kagame ni n'wi rhandza Paul Kagame kumbe ni vula ku yena hi hanga na ntiyiso swi vula ku swa hlangana nyana ku tlula leswi vulavuriwaku hi varhangeri va hina hala kaya se xivutiso ka ha ri xexiya mingiseri i ncini xi endlaku ku vo va vulavula leswi nga hlanganeki i mhaka ya ku hava xi tivi xiyimo lexi nga le ku endlekeni le kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ku nga va ku ri na swin'wanyana leswi ka nkarhi wa sweswiwana hambi ku ri mina ni nge vuli ni ku na swi tiva mara leswi nge le ku endlekeni i ku vula ku ri a byi kona eka vuthu ra South Africa kumbe ka mfumo wa hina hambi ku ri sweswiwa va nge swi koti ku va va landza masocha lama nga sala va fanele va rhanga va vulavula na mfumo wa Rwanda kumbe na M23 ku va kota ku va va ntshunxa vanhu lavaya ya no mitwa leswaku ko va ku xiyimo lexi xi le ku hi kombeni swilo swo tala ni tshemba hi tiko ra Afrika-Dzonga ku lunghela ka yona na ku ka yi nga lunghangi hi ndlela yaleyo leswi karhataku i ku ri mina ku na swihoxo swo tala leswi ni vonaku nga ku ri swi endliwile kusukela ka mfumo ma vona ku va teke varhangeri va MK vo tala ku va vona ti-generali ka vuthu ra tiko MK phela a ko va vuthu ani ali ku ra ku ri valweri va ntshunxeko kambe a va ri hava switlhavatlhavani swa ximanguva lawa lomu a va ri kona sweswiwani hambi ku ri ti-fly machine leti va nga na tona kumbe swikepe na yini a swi le ku ka xiyimo xa kahle hikwalaho ka ku vurhangeri ku hava va ze nkarhi wun'wani va landza va kombela vuthu ra le Cuba ku va rona ri nga ta va ri khanikha timovha ta tiko ra hina a ni tiku mi tshame mi swi twa kwini va ku na vuthu leri lunghiseriwaka swilo vuthu rin'wana hambi ku ri vanhu vanene vo sweka loko mi tsundzuka hi endzhaku ka July unrest liya ya 2021 ku ve na masocha lama a va rila hi ku dlawa hi ndlala me a ni tivi masocha mi tiva masocha va ri na
vanhu vo sweka xikarhi ka vona ku masocha ma nyikiwa ti-voucher to dya tixopeni no sungula ku swi twa masiku ya masocha va va ri na vanhu vo sweka mara va tlhela va va na swakudya swa vona leswi va pfa van'wani a va yivela va pfa va vuya va ta hi nyika mavona leswiya swo wo pfula i dya swidzi swi lava ku ya swi ya helo a va tshama va ri na swilo swa muxaka woluwa na swi tiva swakudya sweswi na tichokoleti ta kolo mi dya chokoleti ya ku hambi xurhela kwalaho swi vulaka swa ha ri kona swi sweswo a swa ha ri kona hi ku lava rhangelaka vuthu ra vusocha a va koti ku twisisa ku ri loko hi ku vuthu hi vulavula hi yini va lava ku fanisa vuthu ra South Africa na MK i swi swimbirhi swo hambana va MK a ku ri valweri va ntshunxeka no va tekela hansi kumbe yini kambe a hi vulavuleni ntiyiso South Africa i tiko leri faneke ri kota ku va ri tisirhelela ka nkarhi lowuwana ni voni ku ri swi nga endleka sweswo no hi swona inkomo so mingisero mgana lona FM i tlhelo rin'wana leri mingiseri a nga ta na ro masiku hinkwawo u tshama ka hi byela ku mavonelo ya n'we ya n'wina na mi nga hi katsi hina ho mi nyika nkarhi hina mavonelo ya n'wina ha ma amukela hinkwawo hi ku ya hi wona ni teri vhiki leri nga hundza loko hi vulavula hi timhaka ta ku loko vanhu va nghene ka tindhawu ta vanhu lava ku ngheniwa ka vanhu lava va nga hundza misaveni va nga ndla yini hinkwaswo sweswi ya ku fana na sweswi nga humelela Stilfontein swi na mintlhontlhotlho yo hambanahambana ivi un'wana a hetela ku swin'wana tlhela swi vangana ku swin'wana hi tlhela swi vangana hina sweswi swa ku mi kuma ku nkosi wa mukhumbi n'wina mi le kule ngopfu na wona kambe mi fora layini siku rin'wana mi ku va ku mi ya vona mufi ro hetelela na yini hinkwaswo leswi ku nga na swiyilayila leswi a hi nga fanelangi hi tikuma hi nghene eka swiyimo swa muxaka wolowo xana swi tisiwe hi yini leswi swi tisiwe hi ku mingisero rin'wana sweswi le ku ni vutiseni ku a mi va kumi kokwani ke hi twa ku kahle vanhu lavaya a ku fanele ku ndeka yini hi vona hi ku swi nga heta swi va na kumbexana swi va na switandzhaku kumbexana mahini wa lowa siku rin'wana na wo u nga tlhela wa ha lava ku tirhisiwa a ku vonani sweswiwani a Roodepoort ve le ku laveni na vanhu ve ri ku na vanhu va nga nyamalala lava na vo va nga va tizamazama swin'wana swa leswi kumbexana swi nga hetela ku ku na xi xin'wana leswi hi nga fanelangi ku hi swi papalata ntumbuluko wa hina hi nge wu papalati i ntumbuluko wa hina ve ri kokwani va kona laha mani hi twa ku kokwani ku sukisela khale na khale ni kha ni va lava lembe leri hinkwaro ni nga va kumi a va ri kwihi vo nghena kwihi kokwani nhlekani nhlekani Tebu xikan'we na vayingiseri va Afrika wa vulavula xikan'we na muhumelerisi wa n'wina Ncindani i khale ka hi mi lava kokwani vanhu ve va lava ku tiva ku timhaka leti ta le Stilfontein to tshikisiwa sweswo ke hi ku ve ku na maveriveri yo vanhu lavaya va nga khumbeka va lava va nga vona va fila va ya le hansi van'wana va nga pfuna ku olela masalelo ya vanhu lavaya va ma vuyisiwa va henhla a va fanele ku ndliwa xa n'wanchumu kahle loko ku ri ka xiyimo xa muxaka waluwa hi xintu na hi timhaka ta vun'anga kumbe ta vukhongeri bya xintu a ku fanele ku ndleka yini na khensa Tebu kahle a ku va maveriveri se i ntiyiso hi ku na mina ni swi kumile sweswo mahungwini kwala ka SABC ka television na ka radio sweswo vakulukumba lavaya loko lava va xiphorisa ndzawulo ya xiphorisa va lava va tirhanaka na swona kwele va ku hayi hi ta mi lavela ti-psychologist van'wani va ku hayi ntalo wa vona va ku hina a hi swilavi swa ti-psychologist swi nge hi pfuni xivangelo ku swilo leswi hi nga swi vona hina na leswi hi hlanganaka na swona sweswi hi nga la makaya a ha hetleli loko hi hetlela hi le ku hahameni va raha swibya leswi na vusiku va pfuka va lava ku tsutsuma na vana va pfuka va chava na vasati va vona va pfuka va chava ku va vona mahlomulo lava nga ma vona kwele emugodini leswi swi vula ku va ku hina sweswo ti-psychologist a swi nge hi pfuni nchumu hi lava xintu xi ta hi pfuna tani ku va swi tiva na vona i vanhu va tivaka ndhavuko va lava ku xintu xi ta nghenelela va hlambisiwa va susiwa khombo leriyani kumbe ku hama lokuya kumbe swo biha leswi va nga swi vona kwele va ri kona no tshemba ku na mina ni tirhile mayini loko na ha ri jahanyana phela le mayini leyi le mugodini loko fika nkarhi na mavoni lawa ya mo tima a ni tivi ku endleka yini kahle loko mo swi ehleketa leswi va nga hlangana na swona vanhu lava ene i mhaka yin'wana yo vava ngopfu loko se va nga ha koti ku tiphina na loko va famba na nhlekani va swi vona sweswo swi nga humelela va tshame na mitsumbu leyi ya vanhu va nga fa va sungula no onhaka va ri na vona kwalaya ka ha ri hava na swakudya ku hava na mati ku hava na yini so mhaka leyi le ku va xaniseni so loko ni twile na mina mahungwini Tebu na mingiseri
se swa ndleka hikuva van'wana va vulavula ku mimoya vanhu lava va kha va jikajika na mimoya leyiwani ku ndleka yini hi yona ya vafi lava va nga lova mi tshame na vo kwala a yi va landzeleli kahle ku ta va na problem yikulu la ka vanhu lava va hanyaku vanhu lava van'wana va nga lova swihundile swa vona kambe lava hanyaku ma swi tisa ku ri kwalaya vo lava tizamazama ku na vanhu vo huma Mozambique ku na vanhu vo huma Malawi ku na vanhu vo huma Zimbabwe ku na vanhu vo huma Lesotho vanhu lava hi mindhavuko ya vona van'wani va pfuka lero munhu loko a file moya wa yena wa xanisa leswi vulaka ku vanhu lava va nga fa lavaya handle ko va hama lava hanyaku sweswi hi timato va vone misolosolo hinkwayo liya vanhu lavaya va ta vilelela no va file ku humese mintsumbu ya vona kambe mimoya ya vona yi selele leswi vulaka ku mimoya ya vona ya ha to xanisa vanhu leswi vulaka ku i ntiyiso se swa laveka ku nghenelela vun'anga laha swa laveka ku nghenelela xinto laha ku vanhu lava va kota ku hlambisiwa mimoya liya yi hambana na vona hi ku a va dlayiwangi hi vona kambe loko munhu se a file wena u ri kusuhi na yena u ta swi teka ku hi wena u swi tivaka vani va fike kwalano va bola va ri kwalano sweswo so loko munhu se a hindze emisaveni u to swi teka ku wena swi vula ku wena u nga sala u tiva swin'wana ku ri ka va tivi nchumu so i mhaka yo vava swinene leyi thebule hi ku se yi nghenelela na le ka maxaka yi nghena na le ka vana yi nghenelela na le ka vasati sweswo a va hetleli vanhu lava van'wani va ri na hambi na nhlekani loko va famba swa fika swilo swa a twa munhu a lava ku tsutsuma leswi swi vulaka ku hi ximunhu hi xinto hi xiafrika xa ka hina ha fanela swa boha ku hoxa xandla laha ku titimetiwa mimoya leyi ku vanhu lava va kota ku hanya va ya mahlweni hi vutomi lebyi va byi hanya leswi a va swi endla swa zamazama ku ha munhu a yimaku na swona na hina tanihi nhlangano wa tin'anga ta SADC a yimi na swona kambe sweswi se ku fanele ku langutiwa ku lava hanyaku leswi se va nga ku kayakayeni na minisera ni ta lava ku tiva ku va nga pfuniwa njhani hi ku vona ka n'wehe kambe hi nga se fika kwalano swa ndleka munhu a fika mata vayingiseri va hina kokwani va rhumela swilo swa ndleka munhu a fika a loko swilo swa ye swi nga ha fambi endzhaku ka loko kumbexani mi kuma ku a wela ka vanhu va lava va ri kwele ehansi mugodini kumbe maxaka ya vona va vona swilo swa vo swi nga ha fambi ivi loko va fambile va kuma va fika va byeriwa ku hawe na mundawu wa ko wa ha kwatele leswiya swa le mayini ku laveka homu na yini hinkwaswo swa ndleka swi sweswo kokwani kumbe miyingiseri lowu o ngetelela a nga engeteleli mingiseri phela loko se swi tani thevu munhu u fanele a languta matlhelo hinkwawo u fanele munhu a ehleketelela matlhelo hinkwawo ene sweswi ni nga swi vula ku laya ku na vanhu va tinxaka to hambanahambana vanhu va le Zimbabwe vanhu va le Mozambique i vanhu lava pfukaka volavo ene loko se vutomi bya wena u famba u ya mahlweni ku nga endliwangi nchumu ivi nkarhi wun'wana swi hlupha wena u hundza misaveni swi tlhela swi tlulela na le ka vana phela mpfhuka u tlulela na le ka vana u tlulela na le ka vatukulu loko mi nga swi lunghisanga lexi xi nga xiphiqo swi ta tshama swi ri tano swi nga endleka na mikosi yi nga heli kaya hikuva munhu loyani a twembile ku vava sweswo a nga engeteli mingiseri wo vulavula ntiyiso swa fana na sweswo loko munhu a famba hi goloi navusiku a chayisa munhu navusiku a ku hayi laha ku hava munhu a ni vona ku la munhu ti fambela u famba munhu loyi u nga mi chayisa wa ku tiva wena ku u chayisiwa hi wena wa le kwini sweswo taniya moya wena u ta ku landza u ta ku xanisa leswi vula ku u fanele u va na vutihlamuleri hambi u ri wexe munhu loyi ni mu chayisa ri yexe u yima u kota ku mi pfuna ku swi ta kota ku olova mundzuku ka siku theva na mingiseri se hi byeleni ku fanele ku endleka yini tanihi nhlangano wa tin'anga ta SADC ni ta boxa vhiki leri taka kumbe leriya rin'wana thevu ku se va hlamule ofisi ya mina vakulukumba lava nga le Stilfontein lava nga tala papila va kombela ku pfuniwa tanihi president wa nhlangano wa tin'anga ta SADC va swi tiva ku hi pfuneka tindhawu to tala lomu ku na swiphiqo swa mindzilo leya yi pfurha yi nga timeki laha ku endleka tihoyihoyi vanhu va nga etleli so ni va byela ku ni va hlamurile mo ni nga se boxa to tala ha ri ku lulamiseni ka swin'wana ivi se ni tata kwala moyeni ni mi byela ku hi siku ro nge se ha famba tanihi tin'anga ta nhlangano wa SADC ya pfuna vanhu lavaya ene hi nambara yo tala a hi sunguriseni miri ku na vanhu va lavaku ku n'we mi va pfuna hi mhaka leyi vulavulaka yona i ntiyiso wolowo va kombela ku pfuniwa so tanihi murhangeri wa tin'anga tanihi n'anga leyi ni swi tiva ku ni fanele ni hoxa xiyandla
ni va hlamurile ni ku ni ta va pfuna and ni ta va pfuna mahala ku nge vi na ku hakela mali because vanhu lava leswi swi nga va humelela a va ngo swi lava so swi vula ku hi xintu xa ka hina hi vumunhu ni boheka ku teka matimba ni kombela mikwembu ya ka hina ku na va tin'anga lava ni nga famba na vona va kombela mikwembu ya ka vona ku famba hi va mikwembu yi hi komba ku hi fanele swi endlisa ku yini ku vanhu lava va hlayile vanhu lava lava ku ya hlambisiwa va lava ku pfuniwa ivi hi ta kuma ndlela ya kahle ku loyiwani hi endlisa leswi loyiwani hi endlisa leswi sweswo ivi swi va pfuniwa va ya ku pfuniweni mahala Thebo a ku na ti-charge leti nga va kona ni ta rhwala tin'anga hi timovha ta mina ku fambiwa ya lulamisa swin'wana hi le ku vulavuleni na nhlangano lowu nga rhangela swona kwele va ri consent group mining consent group ya kwele na va xiphorisa na va ka timasipala hi le mburisaneni so endla ngo a mi swi tiva na n'wina mo vanganga mo mi fona na mi hlamulavula hi mhaka leyi a mi swi twile ku hlamaleni ku kanjhani se ri kotana se ni ku tivutiseni ku na lava sweswiwani hi nga se va vekaku lava masocha va nga a Democratic Republic of the Congo va hundze misaveni kwaleyi ku ndleka yini kona loko se munhu a fanele va vuyisiwa kaya hi ku mintsumbu ya vona masalelo ya vona ma ta vuya sweswi a ku na nchumu lexi a xi fanele xi ndliwa kumbe ku ndleka yini hi xintu hi xiafrika xa ka hina a ku ri na nchumu lexi a xi fanele xi endliwa ene a swi fanele mfumo wa hina wu swi tekele enhlokweni sweswo loko lava nga kuma Sunday World va ni vonile loko ni vulavula kwalaya ka newspaper liya hi loko va ni fonele lava mahungu va lava ku tiva ku se impela vanhu lava va to rhwaliwa va vuya haleni that's why sweswi va vuya a va vuyi va vuya a va vuyi hikwalaho ka mimoya leswi ka swi nga landzeleriwangi kahle a va fanele department liya yi vulavula na maxaka ma vanhu lavaya ku tekiwa vanhu lava va famba va ya kwele va ya kombiwa va nge fiki le nyimpi nga endleka kona ku ana swi nga endleka ka ha ri ku lwiweni ivi va tsundzuxiwa hi maendlelo ya xintu hi maendlelo ya vun'anga ku va teka njhani mimoya ya vana kumbe vatukulu va vona va vheta va vuya xikan'we na swona va nga vuyi masalelo lawayani mimoya yi seleliwi va vuya hala ku ta tlhela ku sungula ripfumba rin'wana ro se ku famba ku nantswa mimoya hi loko se va karhata ku fana na sweswi nga endleka ka masocha lama nga fela matikweni ya le handle mi swi vone se va sungule ku landziwa se va vuyisiwa hi loko mimoya se yi karhata sweswi a swi olovile nkarhi wa xidemokirasi hi rhangeriwe hi vanhu va ntima lava va tivaku xintu a va fanele va tiva maxaka ya vanhu lava a ku lulamisiwi ndlela va famba va ya le un'wana na un'wana u ta fika a endla leswi ripfumelo ra yena ri endlaku swona lava nga lova leyi a ni vuli ku hi va ripfumelo ra ndhavuko hi va xintu swi nga endleka ku ri na ma-Islam swi nga endleka ku ri na makreste swi nga endleka ku un'wana na un'wana u ta fika a endla leswi hi xi vona va endlaku swona a teka moya wa n'wana wa yena ntukulu wa yena va vuya na vona hala va ta fika va landzelela ndlela yo va veka tindlwini ta vona to hetelela Thebo na Minxiri hi leswi a swi fanele swi endlise xona ya xiyimo lexi a teke ene leswi mi swi vulaka na swi pfumela hi ku na va lava va nge le ku vuyisiweni lava va malwa ntshunxeko mi ta twa va ku hi sungule hi famba na va ndyangu va ya kwele ivi ku ndliwa swi swi ndliwako ivi se masalela ya sala ya vuya kambe va ndyangu va yile va tlhela va vuya hi ndlela yaleyo kambe yin'wana mhaka mina no tsakisa hi ku mi tikomba mi kha mi tiyimiserile ku hi yimela kahle kokwani hambileswi mi nga lava ku hi byela hayi swi ze swi huma ku n'wehe mi le ku vulavuleni na vanhu ku mi ta kota ku ya va pfuna na loko se mi ri na siku hi byeleni hi ta byela vayingiseri va hina ku va swi tiva ku un'wana wa ka vona i le ku ringeteni ku pfuna laha ku lavaka mpfuno and na koho a kha nga lavi ku hakeriwa ni ta endla tano Thebo ni tshemba vhiki leri taku ni ta mi byela ku hayi siku se hi leri vanhu nambara ya vanhu lava lava ku ya pfuniwa hi nambara leyi ku ya endleka yini ni tlhela ni rhamba na tin'anga varhangeri va nhlangano wa SADC a ni nga endli ni ri nexe ivi hi tshama hansi ku fana na leswi hi nga endlisa swona loko hi ya timela timhaka to dlawa ka timhelembe Kruger National Park hi ya hi swi endla mahala hi teka tin'anga hinkwato ta mixakaxaka leyi ku fika ku phasiwa kwele ka Skukuza ku endla swilo leswi hinkwaswo ivi ni twa ni tlhela ni ba nkulungwana ni vona swilo swi famba kahle vanhu va nga ha swi koti ku ya tin'angeni va teka mimirhi ku va kota ku dlaya timhelembe so na koho kwale hi ta endla tano Thebo ni ta mi tivisa hi nge endli xihundleni i mhaka leyikulu misava hinkwayo yi nga ku ri leni ku swi vona ku se mahlomulo a kona ka vanhu lava se va nga sala va hanya ni ta endla tano Thebo na Minxiri kokwani nkomo hi khenseli swinene ku va mi ti nyika nkarhi wa ku bula na hina siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni hlayisekani Thebo inkomo sweswo mingiselo Munghana FM kokwani mbayimbayi hlathi inganga ya xintu lava hi bula na vona va kha va vulavula professor lava kha hi vulavula ni tsakisa ka mbulavulo hinkwawo mani lava ku ta ku hi kota ku basisa mhaka leyi ya timhaka ta masalelwa na yini kambe lexi se xi ni tsakisaka ku tlula na mpimo i ku
hi lava va ri va tinyiketerile ku ya pfuna ka lava va nga ta lava ku pfuniwa hi timhaka ta ku va hahama va ndla hinkwaswo leswiya loko va vuya va ta hi byela siku ni ta va vutisa na leswiya ni nga rivala ku va vutisa swa timhaka ta ku swi kahleke ku loko va vuya va ta hi byela siku ni ta va vutisa na leswiya ni nga rivala ku va vutisa swa timhaka ta ku swi kahleke ku vanhu hambi munhu a nga n'wi tivi va ku i lovile i le ku lava lahliwa munhu va ku i ya ku voneni swi kahle na se swa muxaka wolowo na swo hi ta swi languta kambe ke hi salele 10 minute a hi sunguleni hi hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nga vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta sala langutisa leswi ni swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswo a ku feyili nchumu lexi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swo swi nga ta endliwa swi fasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingiseri wa mugana lona na FM komba ndlela i nongonoko Africa wa vulavula a hi ku timingiseri wa mina ku hi khomete timhaka ka nhlekani loyi sa leti minute ta 5 leri hi nga ti tirhisaka kahle hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yihi ka mhaka leyi bulaka ha yona tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula loko hi ta ka nhlokomhaka botshet ya le ya tilayisense botshet a hi mhaka ngopfu ya a ni swo tala va lumbeta mabyala na yini na ku hi tikumisa ku yini tilayisense mativa botshet ni vulavula swona mina ni vulavulaka sweswi ni yo yi xava mina layisense ni yi xave hi ndlela leyi ni ye a testing kambirhi ro sungula loko ni feyila ni feyirise hi ku va ni nga humesanga nchumu ivi a tlhe a ni byela kwala ka driving school leyi a va nga ni testisa hi yona ku hi ku humesanga nchumu a wu nga ta pala ni tlhelela futhi ra vumbirhi ni to ka ni nga vuli tra station loko ni tlhelela ra vumbirhi ni ku ni nge dizi ku na swi kota ku driver swilo swa mina hinkwaswo swi famba kahle loko ni ku na khandziya step hili laha botrete loko ni hetini swilo swa mina hinkwaswo loko ni chika va ku i feyerini ku ni feyerise yini a ku loko i khandziya step hili a wu langutangi xivoni xa ka lehe hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860002543 mi huwa njhani mara i mahuwele muni ku na un'wana i ni rhumela video la ya mfundhisi un'wana a vulavulaka hi ku ta lova munhu i ncini sweswo ni vula ku hambi wo vi byeriwile i ri muprofeta ku swi ta ku yini mina hi nghena kwihi ka ku hi byeriwe ku ta lova munhu ku ta lova nqambi swi ku yini hi nghena kwihi hina kwalano se tinqambi leti ta ka hina hinkwato ti fanele ti tshama ti chuhile ti nga ha swi tivi hambi hi mina hambi hi luya hambi hi mhaka yini mata vuxokoxoko byin'wana lebyi mi hi nyikaka bya byi hi pfuni nchumu na enhlekani amukele a ka ri na munhu la 0860002543 ku na video yin'wana ni rhumeriwile kwala ni ringeta ku yi languta na swi vona ku mativa mani mi nga yi nyiki vuxokoxoko ku na byin'wana vuxokoxoko ni vona nga ra byi khumbi mani hayi mani a ni tivi kumbe no kumbe no nyenyela kumbe no nyenyela kumbexana kambe a ni ku ni lata mi twisa mbulavulo wun'wana ka timbulavulo leti va vulavula hi tona va ku vanhu va nge rivali vana va khale ka president a ku vulavula nkulukumba Xivambu la yimani twa ku na wu kuma mbulavulo lowu na wu ri na ku ringeta ku twa ku wu ri hi endlisa ku yini imposters, thugs,
criminals who by coincidence, accident, or by design find themselves occupying the highest political office in their land. These include Obiang Basako of Equatorial Guinea, Paul Biya of Cameroon, Blaise Compaoré of Burkina Faso, General Sani Abacha of Nigeria, Jose Eduardo dos Santos of Angola, Idi Amin Dada of Uganda, Mobutu Sese Seko of a country named Zaire, and unfortunately, Mr. Jacob Zuma of a country is going to soon name Guptaland. And what are the common features of these people, of these traits that destroy the post-colonial state? They seek to enrich their families. They seek to undermine the rule of law. They have no regard of the constitution. They prosecute and persecute political opponents, including of the political parties that they come from. They fight in that particular format. And when everything else has failed, they kill, they assassinate their opponents. That is what we are faced with here in South Africa, of a political post-colonial disaster called Mr. Jacob Zuma, who has abdicated this responsibility as a leader of our country and gave it to a family. It's a matter of fact, it's a common cause that some of the ministers who serve in cabinet here were appointed on the instruction of the Gupta family. Se swin'wana swa leswi a swi kha swi vulavuriwa se va nga ni n'wana nge ri swi swa muxaka lowu swi nge rivariwi sayiti we u ri yini mingiselo wa mina 0860002543 ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku lowu nongonoko ka humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula dzumba ra mina nongonoko lowu landzelaka na Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani kambe ndzhaku ka mahungu ya misava hi nomo Cecil Lillian Hlamangwane ya Cecil Ebombela, Sabi, White River na le Hazyview. Famba na hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela.